Lam sukpiro ani tini ni blog ono jotono tayo sa hanyo hai hingke ang tini charge ni theka cha ang blog jengsiwo hingke ang nogo taimayan bagay ang nog ni theka jengli hingke tini dati charge sokpaikya program botong lasin charge hingke jeng gan rok sablainani bagay dati paikata hingke tini tabo kisa fataro ang kholaijak gan practice khailainan bagay gan rok samnani bagay hingke gan rok bo jeng asok solengjak ula palkha bagay tak practice khailani sang ha Ako ba na yun? Sambil daw, tapos change kanya na siya ko. Ako rin ba? Ako na. Asok ko. Asok. Buci ya. kan selenglai tanglai bai yung asok ai Kaya kaya. Oh. gan practice khaiba mani yagola sang charge bisingo hapka tabong hingke panda jengnani bagay ko gan nai tonglayo bai basui hingke tabong rijabla chinai tini sini charge tamni program hingke digon rok ni seminar choli tongo hingke tini mai 2 din wngkha hingke tini no last tini no paisinai hingke norok no phunuknai tam tam khlai hingke norok naitongda ni video no paiyasak Hapai mano orang jaga cini resource person. Dia di sini kenal ini mana bung kali maya awal maman semua itu semua. Semisal resource person. tabuk hingke kubui jagani mothai nograi rok resabna nai tongo amo hingke jombui hapani nograi rok resabui tonglayo hingke norok bo khnai naidi tabuk hingke besrang monsa hapani nograi rok resabui tongo amo norok khnai naidi tabuk hingke sini kamijang baptist church ni wngwi seng resabui tonglayo
Golo bose hanya hamdagan boto suluka boleh hambar. Tinin baga asuk jorote nung sini video mono last panda hingke jotona no hambai.